2D TV show. Umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr. Doris Uwicyeza Picard asobanura ko aya mabwiriza mashya aje gukemura abakoraga binyuranyije n'amategeko y'igihugu ndetse n'intego bihaye bagitangira. Iyo uje kwiyandikisha umuntu akiyandikisha nk'umuryango akagenda agafungura ama branches 3000 ariko yanditse rimwe. Nyuma y'ama branches buri branch ikagenda ifungura icyo bita prayer houses, niho dusanga hari icyo bibazo by'abantu bagenda bakijya mu ngo z'abantu ngo ni prayer houses. Abandi bajyana abantu mu mashyamba ngo mu butayu. Nabyo ni ibibazo, no kugira ngo tumenye ngo wafunguye hehe, aho ugiye hari ze standards ku buryo utazashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr. Patrice Mugenzi wavuga ko ikigamijwe muri aya mabwiriza ari uko habaho imiryango ishingiye. Dr. Doris Uwicyeza Picard agaragaza kandi ko muri aya mabwiriza mashya ikibazo cy'amakimbirane n'imicungire mibi y'umutungo muri iyi miryango cyafatiwe ingamba. Ni amafaranga yanyu mu mwatanze. Ndabizi ko ubu ngubu ndi kuvuga mwese amenshi muri mwebwe mufitemo insengero ziri kubabwira ko mugomba gutura bakubaka. Buri cyumweru mutanga amafaranga. Amafaranga ajyahe? Niki kibizeza yuko ari bwubake irwo rusengero? Niki kibizeza yuko urwo rusengero niba rwubaka rwanditse kuri iryo torero ritanditse kuri pastor we bwite? Kuko niko bigenda. Abantu bagatura ntumenye ngo amafaranga avuye he ajyahe. Iki kintu nicyo kugira ngo tumenye ngo niyo wabona atuye no kugabanya amafaranga agenda mu ntoki kasha. Niba mwayabonye mwitorero murayashyira he? TV show. Abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere bo baravuga ko amabwiriza mashya y'urwego rw'imiyoborere RGB azaca akajagari kari mu miryango ishingiye ku myemerere kanateye ifungwa ry'agateganyo ry'insengero, kiliziya n'imisigiti bisaga 9,500. Reka tubibaze Jean Paul Turatsinze yafatanyije na Safari Desire. Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa uyobora umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda na Bishop Floribert Kabera umuvugizi ndetse akaba nahagarariye mu mategeko itorero Jehovah Jireh bari mu bakiriye neza amabwiriza kuko aje guca akajagari mu mikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Niba umuntu agiye gushinga ishami ry'umuryango ushingiye ku myemerere ndetse nongeraho na ya mikono y'abantu bagiye kumusinyira, ubundi icyo bigamije ni ukugira ngo ishami koko rishingwe bigaragara ko koko rikenewe, bitari gukora ikintu kidafite abakiyoboka bahari. Hanyuma ikindi nanone ni ukugira ngo ishami rijya gutangira koko ritangizwe n'umuntu ngiye kuri biriya by'impamyabumenyi azaze koko yarabyigiye kugira ngo ajye kwigisha ubumenyi bw'imyemerere, ariko yarabyigiye yagombye kuba ari umuntu wize Bibiliya wayigishijwe ufite ubwo bumenyi koko. Natwe ku rwego rw'idini ya Islam yagombye kuba ari umuntu wize ibyo bintu. Ibyateza akajagari ni uko umuntu yabyukaga mu gitondo agafungura itorero agashyiraho ihema iruhande ya mugenzi we, hari n'utazi gusoma no kwandika. Twemera yuko umuntu ashobora guhamagarwa n'Imana, ariko muri iki gihe Imana itanga ubwenge kuko n'Imana ikunda abantu bajijutse. Kwiga ntabwo ari bibi. Abayobozi n'umwungirije bagomba kugira impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi mu by'iyobokamana, barize mu mashuri makuru cyangwa kaminuza, kwishyura amafaranga miliyoni 2 ya serivisi adasubizwa mu gihe cyo gusaba ubuzima gatozi, inyandiko yemeza inyubako yihariye y'uburyo bwo gusengeramo no kuba ugiye gutangiza ishami, asabwa imikono 1000 y'abamushyigikiye. Kuri iki cy'amafaranga yo gushaka ubuzima gatozi hari abasaba ko yagabanuka. Twebwe nka National Unit twifuzaga imikono, niyo twifuzaga ntabwo yanganaga kuri iyi. Twateganyaga yuko ishobora kuba hagati ya 200 na 500. Hanyuma ikindi n'abana za miliyoni zisabwa twari twifuje yuko ayo mafaranga yagabanuka hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni. Umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr. Doris Uwicyeza Picard asobanura ko aya mabwiriza mashya aje gukemura abakoraga binyuranyije n'amategeko y'igihugu ndetse n'intego bihaye bagitangira. Iyo uje kwiyandikisha umuntu akiyandikisha nk'umuryango akagenda agafungura ama branches 3000 ariko yanditse rimwe. Nyuma y'ama branches buri branch ikagenda ifungura icyo bita prayer houses, niho dusanga hari icyo bibazo by'abantu bagenda bakijya mu ngo z'abantu ngo ni prayer houses. Abandi bajyana abantu mu mashyamba ngo mu butayu. Nabyo ni ibibazo, no kugira ngo tumenye ngo wafunguye hehe, aho ugiye hari ze standards ku buryo utazashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr. Patrice Mugenzi wavuga ko ikigamijwe muri aya mabwiriza ari uko habaho imiryango ishingiye. Dr. Doris Uwicyeza Picard agaragaza kandi ko muri aya mabwiriza mashya
ikibazo cy'amakimbirane n'imicungire mibi y'umutungo muri iyi miryango cyafatiwe ingamba. Ni amafaranga yanyu mu mwatanze. Ndabizi ko ubu ngubu ndi kuvuga mwese amenshi muri mwebwe mufitemo insengero ziri kubabwira ko mugomba gutura bakubaka. Buri cyumweru mutanga amafaranga. Amafaranga ajyahe? Niki kibizeza yuko ari bwubake irwo rusengero? Niki kibizeza yuko urwo rusengero niba rwubaka rwanditse kuri iryo torero ritanditse kuri pasiteri we bwite? Kuko niko bigenda. Abantu bagatura ntumenye ngo amafaranga avuye he ajya he. Iki kintu nicyo kugira ngo tumenye ngo niyo waba wanatuye no kugabanya amafaranga agenda mu ntoki kasha. Niba mwayabonye mwitorero murayashyira he? Murayashyira muri konte kugira ngo tugire izo torero zifite konte muri banki. Cyakora imiryango ishingiye ku myemerere yari isanzwe yanditswe izakomeza gukora, ariko irasabwa kujyanisha ibikorwa byayo n'aya mabwiriza mashya. Umwaka ushize 2024 habayeho ubugenzuzi bwasize mu nsengero, kiliziya n'imisigiti 1014 ziri mu Rwanda hafungwamo 9,800 mu buryo bw'agateganyo, naho hasengerwa 652 harafungwa burundu. Ni igikorwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu avuga ko gikomeje. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Imazemo imyaka 3 inkunga ijyanye na gisirikari ndetse n'ibikoresho bya gisirikari nyine. Perezida wa Ukraine kuva ejo kwa gatandatu ari ahanyine mu Bwongereza, aho ejo yanahuye na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Bikaba binateganyijwe ko uyu munsi ku cyumweru aza guhura kandi akanajyana ibiganiro n'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu. Ejo bahura, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ngo yabwiye Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ko ashima cyane ubufasha Ubwongereza bukomeje guha Ukraine. Avuga n'itangazamakuru, Zelensky yavuze ko Ubwongereza bwahaye inkunga ikomeye cyane igane kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2022. Aha akaba harimo ariko kandi n'inkunga nshya cyangwa n'ubufasha bushya burimo inguzanyo ya miliyari zigera kuri 2 z'amapaundi yari akaba yaroherejwe muri Ukraine kugendeye ku masezerano mashya yashyizweho umukono mu minsi mike ishize by'umwaka kanemezwa ku munsi w'ejo. Aya azifashishwa mu kongera intwaro za gisirikari cyane hagurwa zikorerwa mu nganda kabuhariwe ziri ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye birimo mu Budage. Hagati ariko kandi mu rugamba ho ibitero birakomeje, nko mu ijoro ryakeye ibitero bishya by'Uburusiya byahitanye umuntu umwe, abandi 2 barakomereka mu mujyi witwa Kramatorsk muri Ukraine. Buri joro kandi Uburusiya ngo bwohereje drone 79 muri Ukraine nk'uko Ukraine yabitangaje mu gitondo cy'ukuri iki cyumweru. Hagati ariko kandi bimwe mu byitezweho kugarukwaho cyane muri biganiro biteganyijwe kuri iki cyumweru i Londres mu Bwongereza ngo ni ikibazo cyo kongera kubona ibintu kimwe hagati y'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'uko n'ubundi ku munsi w'ejo no kuvuga kwa gatandatu mu gitondo, ariko ibiganiro byo byari byabaye mu ijoro, turi mu ijoro, ni hagati ya Perezida Zelensky ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, hagaragaye kutumva ibintu kimwe ndetse n'igisa no guterana amagambo hagati y'aba bayobozi bombi. Hagati ariko kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron we yari yasabye ko Ukraine yabashaka uko ikora ibishoboka byose kumva kimwe ikibazo cyayo n'Uburusiya, bakabyumva kimwe n'imene na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umufasha ukomeye by'umwihariko haba ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri OTAN n'umuryango wo gutabarana uhurije hamwe ibihugu by'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Serbia kuri iki cyumweru abanyeshuri bo muri za kaminuza bakomeje imyigaragambyo yatangiye ejo hashize, bakaba bari kurwanya ruswa no kuvuga ko bakomeje kubabazwa nuko iki gihugu cya Serbia gikomeje kumungwa na ruswa. Aho iyi myigaragambyo ikomeye cyane ni Nice, mujyi wa gatatu ukomeye aha muri Serbia, aho abigaragambyo bari kwamagana ikimenyane, ruswa n'ibindi bavuga ko bitagenda, bityo bakaba bifuza impinduka mu itegekere ya Serbia. Kuri iki cyumweru leta ya Israel yasabye abahagarariye Hamas kwitabira ibiganiro no kwemera ku byamaze kwemezwa ku kongera agahenge ku ntambara ya Israel ndetse na Hamas. Israel yavuze ko ibi
nibitagenda gutyo ngo guhera kuri iki cyumweru iza guhagarika inzira zose zagezaga ibicuruzwa muri Gaza ngo kuko hatabayeho agahenge izi nzira zikoreshwa n'abashaka guhungabanya ituze rya Israeli